butumbi mbweba El Shaddai wanyi meme shilo butumbi mbweba Bakalenga wa bakalenga wanyi meme Zami butumbi mbweba Timba hozana wanyi meme Yehowa butumbi mbweba Yehowa butumbi mbweba Memanasha bampenda papa Memanasha banjana we Mbabalu bwebe Oh Zambia ime Ni kwimile toni kashirika ni tatu Boru wakaru kufuile kuchimu chambakana Gine jetu mishimu Balonji ba jija Kasai musanganteta kajomba ka shijimukilu no kufuma kulonda binji jimbi bya kangimba ketu katuji tuno ambile ni kangimba kanene na shikanuyi bakamanya lelu nuji nukamanya bwa jija Kasai kimwanetu Sylvain Kabasele uji usombela ku Italie nanku lelu ewu nuji bamulonda kanoni bamulonde la ku Italie to nuji bamulonda mu studio wa jija Kasai mutuji bamwakijila lelweu bwa twetu kuyikila nenda bwa anumanya numumanya bienu numanyanga na bonso bwa lu Kasai tujuba sobwani tukwatanga na mumaboko ni tuya kumpala mwane tukabasele betwabu wetu wa papa njingaje kukwele moyo mujina ja bana betu bonso bakasai baji muchimwanyi ni baji kwetu ujuita bujani jingita buja ndisanga jabunyi sanga yoabu toba ni Kasai jimwe ji bienza disanga jabunyi lelo bwa kulwa munda mwa studio ujimulongola kuji kelenga moko bakubaje done bwa kwa kula kumanyanga ni ba wetu badeka bamanya to ni bakwa abu tumanyanga nabu bwa mu à travers wa radio wetu wa ji Kasai eyo mwanetu lukonkulu anyi lwa kumpala we ukabasele
Sylvain ujingani. Eyewa kama sere Sylvain ndingani ndi mwanen mwena Kasai mulela ku lwebu wa Bisense mu passe ku chikafu cha Minyele lelo wewu ndi mujitunga ja umatunga to kumputu musoma mujitunga ja Italy jikangimba kamukeleng tujibimba kumpala tuimba tuimbile mukeleng tome ngalo comprendre malmo kwa ndo bikengela Zambie wa kafuka julumbuloba ujitupeshe mufuya kujituku walubwa kulala nikubika kwena la walubu tegetato mudiye yutula mutubuni babunyi badi bafuka jitoto jinu moyi boka ni Zambie ni mwimbila to nikashirikani bachinga bashu mwimbila muchakwetu walubwa jingele moyi kabiti pabula papa ntumwena mwanza walubwa tuli bantu ba mambu tulasto buji kajiji bufika jimanyayi ufika jimanyi bachitombwani tuliko kuba kuimba mwakulu wakwetu tuimbile tutende maweja tumutende mwakulu wakwetu bwani bamanyi bwani apara bawetu batubimba ba mamu Elizabeth Chala bayudi jikongo ale masasi mwana tujimufankasha munji rendre hommage kujika bilkangimba kajikimbila pa maweja mucha kwetu mu ni ritmo ya kwetu. Eyo twasakijila mwanetu tujibumva muwa kwamba tokumva mu misambo ujiwimbila maweja nangila jiba katangi jichishiki ujimubangisha kuimbila maweja jiba kai kumbukila kujibela anyi pakaji muntu mukola mulo kwamba nino nga kuimbila kujibulaba ni bantu nyimbila mpinjewu maweja nshwa ujumwenzanyi anyimba kutumibye bana kubumu jibantu bakiban franga matukwa. Yo tos globu papa jumwimba mema jumwimba kala onwani chidwa cheheji chakachubwana bwanyi kadi musu misambu ya yetu ya chingimbo bikola mvuni passion wanyu vuwa kuimba misambu yetu chingimbo unjingero mwane tu emedo bafika umabimpu mvuluka Mbena kashi mwimba ni emedo wabafika tutupa bimba muchinkimbo mwimba ni Nkulusutu Daniel Nkulusutu ngo rendre encore hommage ku chikafa Minyele uyanda wajiri mwachi mwini jimvuluka maluonso awu tuchivubana bateke tubobu mbantu bokoleme tuvutu participer tuimba nabu bena bana betu bakasa horizon ku chikafa bamanyi bana betu bonso baji donc Kasai Horizon radio télévision Kasai Horizon. Ouais, radio télévision. Bajiba tulonda bamanye ni Kasai Horizon nchinganyi. Chiduka la radio télévision muikala jiba bazwenda kujuchika paka na ngati mbushimai. Yo tubimba kuntoba passer bimba bikon kadi nimalo tulasa wenji nsambi bwane tumbuka ku bibenga bya kwetuluku kuma tunga babenda a partir même ko Afrika ngaka banshi kumbila nzambi balu bani tubani ba musite Betel tuimba twelemi yengo tumba mucha kwetu kadi tubamba bwani chaque chose a son temps chikondo chitunjiba jachi chakumai bwani mukupa tulemikaba bibi tile bwani Jésus Christ est ma forteresse ani Yesu ki munini pa juambe nujumu fatula mukaba ki album weba wakumpala kacha frère Sylvain Kabasele ubangisha kuimbila nzambi eyo ki album weba wakumpala eyo jine jenda Jésus Christ est ma forteresse eyo twambila mpinjewu bwa album ewewu ukaji mu fatuka mu marché anyi uchiji mulungenyi eyo album mu marko fatuka mu marché mane ku fatu kuji ni mwenza album ou bien mikala album mikala ni mikaba mwanda misambu mwanda mukulu baweti bonso bali baskumva chakwetu balubwa ni mwimba muchakwetu ipara ya misambu ya buni ni mwimba muchakwetu miko abwiji mon français ni oui musango ko parle mon français après misambu yo sijimishagila ndimu mu mélanger quand même bwani baweti bali kaba bakole chulu bato muteta quand même mais ya mo mishindu même bitu bini mufunda mu mangal bini nganda muna mpinje mu chiluba chakwetu ni quelque parole aussi mu chisawiji kadi bwani base wa mutu jitomani mujibu radio ya Kasai base nchiluba muni base wa mikaba yani chiluba
de muimba vraiment ça me pita buni muchilup et puis ni rythme mimpa mene bwani ba wetu bonso bani ku kaba badi ku peta mi kabeito no enza mushinu bwani ndo mo ko ku yenu kanu peta bwani keba nkwewu baba nkushikisha bonso nimani kufa toki dia nda bimpa zami wa mujulu kushibwa bwa babuni badi babikila ba telefone bwani bakadi basumba baba sanga bikola mi kabeye kaji mi kabe badi mo ku yifeta pen eyo kuji mushinu mwabunyi babantu kupeta chene mena nkuko soto fatu twamba mikaba nkuji film kaji mucha kuji chimpesi mataji mikaba kimyanju kufatuka to ujini projet wa mikabani eyo mikabani fatuka bwa njinga mbwa mataji ngakaji mwana kufatuka eyo mataji album wanyu wa kumpala udibu amwa ni Jesus Christ Emma Fortress une Yesu Kristo bajumo kwa peta pin kuji kuneko kulieje ijiko ko baso aku taba bo badi bon bonso bo badi mulieje ko ni kwa buto baba ko contacter a radio di Kasai ujiko ko badi baso ko essa commande kunji même bo contacter no frère Sylvain Kabasele ndi partout Skype Facebook numéro yani ni nano baso ko ifeta no webjano radio di Kasai kwa tatu mako bokubanyi tatu nzolo mulwendu bwani bwa kupeta mikapa bwa ku Bruxelles no diru tangela ku Kina Express ku maison wa distribution wanyi bwa bantu bwa ku Bruxelles ku jukoko badi ku Canada ni tutangila matu kwajira kumpala bwa katwa mani kupesta muntu kampanda bwa ku banchu kwanchu eyo tuji tukwela twasa kijila pa ji Kasai tukupesha ji jandekelu message kai au jinao bwa kutumina bana betu ba Kasai ni Kongo musanga nteta bwalu matukwa jaye kumpalara tujini chilulu chibilu chinena kwetu cha masungula ba député ni masungula a président Fumu Mulomboji wa Jitunga message kai we mwimbi wa Nzambi message kai ya jutumina bana betu nimba mfumba matunga nimba politicien bwa Kongo ni Kasai wetu eyo taski wa bunyi kato ena tenza politika to kadi tudi bikalumbula ba buri bikala kako politika to ngoko bola shumoto ji ribianza kanyanga bwa fatu tumwana betu bajuku est bafwa to tumwana Kasai baba mani Kasai kabuka kutem ku bantu Kasai kikala kaji mukajimbu oyikumbushimai bumi ulatenda ukananga kako ena nzembo kako nkabjinshila to kako ena mai bantu baba fuma tukonso ba mama fièvre typhoïde bwani hospital kayena ko kuto bantu baba fo ba shege woni tuji ni kanyinga nying na shimu no ni teto bali kumputu tuji tuja bimpa tuno bimpa me tuji ni kanyinga nying matu konso bwa Kasai ke ku chito mani no bons bana beto baben Kasai tuji nenu muchim election yeyeyi ikajilo kaba kupesha trikoto ulwata triko ani ulwata kafulu ani bakupesha $100 ujuje lelo wewu makelela ujikato ele menji kuji mufuma ni mbunyi kai bwa bantu batu bawa ka voter panda biji mwe bitanu bichidibeza nchinganyi wa jitunga jetu kimeza bolo na shimu moto kibwa chitombwa ni ele menji muntu kai wasumul utangiji makutoto kutangiji tufuluto kutangiji bintu byose bakupesha to Zambia mujulu nkaenda nano ile menji bachi no wana nshini bali bongo no peshimo kuti angati mukuti ele muchibo kaji tangile muntu kaidi bakulombola jitunga bimba tujinene bosu michima tujitu ele miyo ibonsu mujine ya Yesu chili muchichilwa ngini de concert ko Kinshasa concert rumo ku Lubumbashi concert rumo ku Kananga mushimai nzame mujulu anubenesha bonsu twasa kijila Kabasele Sylvain mwimbi wa Nzambi taski ile papa jino ni makubakuba mulongoji wa jiji Kasai twasa kijila balonji ba jiji Kasai no kufuma kulonda mwane tu Sylvain Kabasele tuji tunuele lubila bwase no mutu anyama kumikolo pa jiji Kasai tuji tunu ambila ni cha Kasai nchetu tuji ni chako chitwa nyama kumikolo